I pozdrav svima ljudi, pa ja servo da došli moj novi klip, evo danas smo u igrici Granny, to ćemo danas igrati. Sad čekam samo da dođe ovdje baba. Evo je baba. Di si babo? Da pojačam to. Okej. Fuck you! Baba me vidjela. Pazite sad kad dođe. Neće možda da me vidi. Vršu pit. Neće se mu vidi. Otišla je glupa babuske. Sad je piše. Fail da. 5 je daj. Ima da odnoći. Leve. Izađi iz kuće. Leži gore. Idemo ovamo. I... Ta se ode čuj. Ti si babo. Joj, babo. Što odimo? Kako ovo skine? Joj, pa da beži. Ajde, baba, please otvori to. Ajde, baba, ne tara me da te gliču. Pogledaj, budala. Baba nam je otvorila ovo. Šta gledaš, oči ti ispale bojda babuske rane. Idemo ovdje da uđemo. Ajde bre! Aj! Fuck! Sam nesreća. Danas smo zaključeni, danas je drugi dan. Sakrijemo. Ajde bre, beži baba.
Ljudi, šta? Gdje je više Bob? I see you. Ćao, bako, da si, mama? Šta si, Zinu? Do you want to play hide and seek? Bako. A mi ovdje. Kod. Uzem dobro. Zašto ovo svetli? Zašto ovo svetli? Ajde bre, baba. Baba, mrzim te. A ne, glupe reklame. Dan 3. Koji sam ja debil. Ja. Da uzmemo ovo. Dođemo tu i da čučemo. Evo, otvorili smo baki vrat. Tu je baba. Ma idi bre, baba. Idem posljednji dan. Mora me privući nekako da ode gore. Nas prati da odemo u kuhinju. Aj, beži doma. Evo je.
To, samo please baba idi gore. Idi gore baba. Ne, slučajno sam oborio nešto. Nije nas valjda vidio. Nije. I see you. Eto, zezno. I game over. Brate. Ovo je igrica. I ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!